سەدەما بۆهابوونا نرخێ بلۆکێ ئاواکردنا خانیا gelek gundîwarê Amûdê li çêkirina kelpîçan vedgerin ta got xaniyê xwe ava bikin û dema payîzî baştirîn dema çêkirina kelpîça ye. Hem rewşa germa rojê pak e û hem gundî valan e ji ser hevdana berhemên xwe yê çînîn û çandiniyê. هنگی بلوک بوهابوني ادبيجيم جبولو اجا وبين يعني سر تشتي تعباواني زيده وبرا يعني مشكله مادي ادبيجيم ايمي مشكله مادي يعني ئاواکردنا خانیکی tenê ax û kaw alîkariya gundiya bi hev re dixwaze û ev jî li gundewarê Amûdê peyda ye. سببا يعني اسعار قلكي بوهابون بري ما متراء بحثي مثلا ما 500 ورقي تاني يورو بيب 4000 ورقه ما كريا سياري مثلا ما تاني الفيدكي مثلا سياره فالا شاغد هات وهي كبتره باب دسد ورقي بسد 5 ورقي انا بوي 3000 ورقه مثلا تمتروك بحث تبيني بسياره متراء بحثي ما 500 تاني انا بوي 4000 ورقه سياره 3000 ورقه كيسه چمنتو بوي 5000 ورقه وتنيه ونما ملت كاري مجبور بيه عمل اخي وكلبيتشا فتقارن وحتى انه عمال جيتنا بن مثلا يك فقير بيجي عالم كريدك وتشيكدك وش خارج بو مثلا غرفاك خانيك اباك خوزاروك خو بسترينه انا بلوكي انا جي كير ناين يعني كلبيتشي انا بلوكي انا شيترين بلوكي ما نباش بوني شمنتو نما يعني بري مثلا دقو مثلا 25 بلوك ام كيسك شمنتو دخيني دي انا كتشل بلوكي كيسكي دخيني دي يعني وين رملي ولدن هبدوتين ملت مجبور بوي مثلا يجي اشخار فيكاري ديك بديل شمنتو وبلوكار فيادك ولودك خانیê kelpîça ne tenê bêpere ava dibe lê her wiha hênike di germa havînê de û hem germ e di serma zivistanê de. Lewra gelek gundewarê Amûdê ji nû re berî didin avakirina xaniyê kelpîçan ji bilî got rengekî kultur û çanda Kurdî diyar dike. Dara Ebdo ji gundewarê Amûdê Ark.